nganggo perantawisan Garuda anu kacida sederhanana dikawitan Bismillahirrohmanirrohim. Sudah
kasih tanpa tanding merengan sukaning indri kadede anu bagaimana simpai rasa ku kajaan mangga tampi alati buka di ati kiwari kapimili campaka anu mekar mundaran anjeunna kabandang kasep ieu kembang ku mamah bade dikalungkeun ramana kasep anaki cunduk waktu rahayu ninggang bangsa utama titik tulis bagia diri ayeuna hidup terus jantan putra bapak alus sajati hadirin anu mulia dina mangsa nu sarupikieu sugrining kabingat binarung kasinugrahan sok warni saling jenis ku kasedih dengan colongna Cipanon kecaknya Cisoca ayah sora alam lebis panganten istri nyuhun kelihapunten ka ibunya Mama hormatin sama hormatin hapunten sama
rumaos sama tewalaki na repot ka mama daya kendat dikawin dugi kain abdi berada aja rumah tangga mama Salma pun doakan Salma mama Arisa pun karena doakan Aris pamuji cepat abdi senjadi cahaya apa ngerajau karena doa mama hormatin Aris yang sekarang ini Aris apun dan mama sekali deh Bukia abdi bapak laksana kebahagiaan laki resena empati mangga dipeluk neng kalhur nah dicium nah kita dirangkul ya walonan tu ibu hidup damukan tu hidup waan gelis anakin panghantain anu bagja kasep anakin anak mama doa panghampura di mama kudu dipentang sabab mama harus ngahampura lebih tua bra anakin gera tandang makalangan gera wangun rumah tangga anu pinuh pangharapan dan kebahagiaan doa mama dengan hidup sapapaosna amin ya robbal alamin ngalih karamak mah Ananda Aris ka tuang rama seperti tadi seperti tadi Neng Salma pananganannya dicium dan yang bapak bisa gitu bapak saya menghapun Pak doakan Salma Mugi dengan goding diajar rumah tangga sama penaksan kebahagiaan akhir sedang takdir Bapak Aris punten doakan Aris salamina Aris boleh ngerepotkan ke bapak boleh diabagakan ke bapak rumaos abdi belajar tiasa menanggung terima rumaos Aris kepedangan pulang bapak genteskeun kate bapak panghampura kade Aris rumaos di akod-akod di zaman bolon pangku-pangku di zaman lemut ditimang-timang di zaman budak diatiki didikti leletik ayeuna abdi bade diajar wala rumah tangga bapak Aris apun tanpa pamugi cipangon abdi sing jadi cahaya pangrojong kana doa bapak mangga dipeluk ramen kalhur Aris ini kalhur gelis anak king panganten anu bahagia kasep anak king anak bapak
doa aja panghampura ti bapak atau diperintah sebab bapak geus ngahampura leuwih ti jalan beral anaki gara tandang makalangan gara wangun rumah tangga anu pinuh pangharpan jeung kabagjaan doa bapak nyarengan hidup sapapaosna amin ya rabbal alamin. Malih ka ibu mertua Lirong Ananda Salma ka ibunda Aris ka ibunda Salma. Mama selamat tampi di keluarga mama kalian doaku di abdi tiasa kumaula kalau jatuh caroge nyaeta kan Aris putra mama tampi Aris di keluarga mama kalian doakin pamugi Aris tiasa ngabimbing ngajaring kalau jantan bojo nyata ka Neng Salma putra mama dipeluk kaluhur Aris kaluhur ka Neng Salma kaluhur nah dirangkul mama gelis anaking pengantar berbagja kesep anaking anak mama hidup ditampi di keluarga mama kalian mudah-mudahan naon rupi pemaksa dan anjen duaan dikabul ke rumah agung kalian wedi Gusti Maha Suci doa mama jangan hidup sama pausnya amin ya rabbal alamin. Bapak selamat tampi di keluarga bapak kalian doakan pamugi abdi tiasa kumaula itu jangan caroge nyata kakang Aris. Bapak Aris tampi di keluarga bapak doakan Aris pamugi dina goreng diajar ke rumah tangga abdi papendaksan kabagjaan lahir sidaring batin amin ya rabbal alamin. Gelis anaking panganten anu bagja kasep anaking anak bapak hidup ditampi di keluarga bapak kalian mudah-mudahan anjing duaan aya dina panantayunan Allah subhanahu wa ta'ala doa bapak dengan hidup sapapaosna amin ya rabbal alamin. Atas mangga urang ngalih kana huap lingkuh hidup tuntas tina mangsa lawagasan ngawitan mangsa rimbitan haritan sekedik musikna Rapi
sawah tiasa luyu manawi ngawangun seni kebudayaan Sunda warisan tenini abdi kawan jangan lupa jalani rezeki pamatri nutigin atuh nyompengan ka pamegetan upaya nyerjeki karena baka rumah tangga jadi buka peri amin ya rabbal alamin mugi Gusti kenangan dah
Sing